Če jaz ne bi imel tako fajn žene, ki je sposobna poštimati, ne samo 4, ampak 6 vogalov naše družine, jaz zagotovo ne bi mogel toliko vandrati okoli s kamero in nabirati vse te zgodbice, ki vam jih potem tukaj serviram. In če jaz ne bi imel nje, bi tudi vse te zgodbice ostale pri meni na diskih, ker ona je tista, ki je rekla, dej, muc, nehaj se izgovarjati, pojdi pa naredi. No, oče avtomobila Karl Benz je tudi imel doma eno tako odločno ženo, samo da njega ni nagnala, da naj že enkrat zakurbla tisto svojo motorno kočijo, ampak je kar sama užgala in šla na pot. Zato tudi jaz imam danes kaj za govoriti, torej hvala, Berta. No, pred leti pa sem to pot, ki jo pred več kot 100 leti upravlja Berta Benz, jaz prevozil v družbi moje žene. Lep dan je bil, čeprav je bil delno tudi služben, pa nam pokažem en delček. Smo v mestu Mannheim, v mestu, kjer je Mercedes-Benz poskrbel za 2 prelomnici v svetu avtomobilizma. Leta 1886 je strojen, kakršen je ta, odpravil kočijo, no leta 2013 pa je odpravil še kočijaža. Pred več kot 130 leti je torej Berta, žena Karla Benza, imela dovolj odlašanja svojega perfekcionističnega moža, toplo oblekla svoja najstniška sinova, spakirala kovčke in zagnala motor iz uma, ki ga je Karl do onemoglosti pilil v domači garaži. Po poti so vanje zrli zaprepadeni obrazi, nekaj je bilo tudi naklonjenih, a večina je bila privoščljivo zadovoljna, ko se je Berta soočila za tiste čase povsem neznano težavo. V vasici Vizlok se je prvič v zgodovini zgodilo, da je avtomobil obstal. Zmanjkalo mu je goriva. In zato je prav na tem mestu nastala prva bencinska črpalka na svetu. No, ni bila bencinska, tudi črpalka ne, bila je mestna lekarna. Prav na tem mestu se je namreč samozavestna Berta ustavila, da bi dotočila, da bi nakupila prav posebno tekočino. Šlo je za skupno 4,5 litre majhnih flašk naftne frakcije z oznako Ligroin. Družina je nato morala na poti obiskati še 2 lekarni, a Bertina trdna volja je neinženirski del družine Benz vendarle pripeljala do žlahte v 106 km oddaljenem Pforzheimu in svojemu možu poslala pompozno novico, da stroj deluje. Ampak poanta najine vožnje po Bertini spominski poti je bila v tem, da jo prevozila bolj ali manj brez uporabe stopalk za gas in zavoro, samo z uporabo prediktivnega tempomata. To je tak tempomat, ki zna sam prepoznati, kakšne so hitrostne omejitve, pa kje so ovinki, ne zna pa razumeti tistih človeških vozniških veščin. In prav te so delale tudi največ težav inženirju Eberhardu Zebu, ki je pred leti prav to Bertino pot prevozil s povsem avtonomnim avtomobilom. Poglejmo en delček intervjuja. After half a year of technical studies and test drives, we were pretty good to drive the road technically. But there are still some situations where it is or was still hard to drive completely autonomously. And just let me say 2 or 3 examples. So first one would be if you are approaching a roundabout, then it's technically really hard to find out if the cars inside the roundabout are getting out of it or staying in the roundabout. If I don't use the indicator, if I just move out very late or whatever. So that's something which was technically not so easy. Then of course at the beginning of our test drive we drove like a beginner of driving and of course sometimes we were a little bit too slow. And there were a lot of people who showed us anything and didn't like us too much. Or other situations, if you are in a situation where the traffic rules are not that clear as they should be. As an example, you have a narrow road and there are a lot of parked cars at the right-hand side and you have ongoing traffic all the time. Then how do you decide to start to drive now? If there's a lot of oncoming traffic, you just stand there and have to wait. And of course that is not very happy for the people behind you. And we also learned then that you maybe need a kind of communication between a normal human-driven car and an autonomous car. Normally you just wave them and say, just go on. And if you're an autonomous car, you need to have something similar. Bertina pot pa je tudi zelo slikovita, tako da bi jo res pasalo še enkrat prevoziti, ampak kot turist. Sej, če bi prej razmišljal, bi takšno pot lahko letos podaril moje ženi za 8. marec.
Tako da, muc, naslednjo leto pa res.